Matthew chapter 6, 1 to 15. Mashimaifu os belelas manji hanai wa manyam wanyi haka. 1. Chir os belelas ji hanai wa manyam wanyi haka. Ma heyenak nembes. Pere mushiwak. Os mali heyenak ji hanai. Ulay ma nokop ma os limuhi jin hawentua. Unai. Abuy wasilaka chihi or ewenik linda wasa os chilang baha or bahantan lagwa ambuchir. Uosik belelas ernda kawan chi hakwa wolo aba korbak larasa tolonak mali misihi hi chin li hawe wahala. Men mayam siyok wayok chi haka. Hakolal erem unda ambulir. Li hawa wolo li toko usyawak. Ma amper haus lotuk mo osli tirsanta misik li ralan tirsaha li heyewak handalir. Ciri namu sawentua. Ol erem unda ma onto angkop wasalhin lawalir. Hako erdakawan ci hawa wolo men mayam ci wanyihi haka. Tap mama hawa taba asimbek heyekwa ambusir. Taba asi hawa tap mamampek heyekwa ambusir. Os erem ci uwa abuy wasilaka anggopor heyewasir. Uosik kumakwasan cirin hakwari. Mashimaifu. Cises abuy wasilakan sawenta nombon or saweri. Cir os abuy wasilakan ci sawe wawolo ma ol hulayp ma nokop ma hilihin li hawowek baha hisinda ma ondo hom ci sawe wahala. Ma ondo ma lintir saha li lotu unda misik li sawe nom tenche li sihi li sawe nak ma amber li heyeku. Karem hisinda ola. Hako cirin amu sawentua. Lir angko puasa lihin lawal lir. Hako cir osli unda nombo hom wahala. Os abuy wasilakan ci sawe wawolo, aka cihi cilayihi, akayangkan cingkosoho, men mayam ci saweka. Unak abuy wasilaka or pelempele wanyi wandan heyenda oto, os manyam ci sawe wa oso nor misihi, wasan cirin hakwaria. Abuy wasilakai masin misinda ambu onto, os orin li sawe wawolo, bek hisi yarihi banda ambulir. Lirmen masin lim payang konak abuy wasilaka misi. Karem hisinda lira. Hako cir erem ci uwahala. Bere musiwak. Ci sawe namber os ci sawe baha ci hisiwa anggop mas oreye wasir. Hako karem orin ci sawe ka. Abuin hi ewenik linda mirin. Halanak ma amber himihin li hawaweka. Mir nirin mi arongkosinak chip ni likwa oso. Halanak kolomaloksi namanaka. Halanak hewen yok masimihin lintian dahom. Misambi yok erem nintiyaka. Akwa oster ni ang baham ni bawa oson. Nirin hanak ni aka. Mir awak bele kawa osni undan laha erbeka. Osnir ma ol kawan nirin li uwak mirini sawewa kawa lihin mi laha erbenda hom. Kawa nihin laha erbeka. Mir awak ceika yenta nihi si talakwan arongkoka. Uhu mir awak taha nirin kawa nintik laha apsa ebesinak nilika. Cimisi, os kawa ma cirin li uwan ci heye cimba, am nawa kawasir. Karem cimpa nai, abuy wasilakanihi or ewenik linda otongka, kawa os ci undan laha erbekwari. Hako erem ci una ambunai, or nga kawa os ci undan laha erbekwa amburi.